OMG, fuck! Jebote. Give them prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Dobar dan gledatelji, ja sam si Gazda i danas igramo Minecraft na Mineplex-u, igramo Survival Games, naravno uzeo sam Kit Beastmaster i idemo odmah pravo u sredinu, pa ću onda tu iza sebe ići, znači idemo u sredinu, probat popit neke stvari, ako ne uspijem jebi ga, ako uspijem odlično. I ok, nisam ništa uspio, ok, niko nije otvorio, je, omg, nisam ništa uspio, ok, ne veze. Jebi ga, idemo. Ajmo, moram probati ovaj game pobijediti, ali neću. Mislim, meni je uvijek cilj da dođem u top 3, naravno svima je to cilj, ući u top 3. Ok, ona je uspio uzeti iron. Ovo tapkanje, to je moj pas. Znači svima je, vjerovatno je svima cilj ući u top 3. Ali ja ni u top 3. Ni u top 3 neću uspjeti. Ali dobro, nema veze, naučit ću, mlad sam. Ne znam ja baš igrat Minecraft, ali dobro, naučit ću. Ok, vam nema ništa. Marš, ok, meni je ovo malo zaštekalo. Ok, i po mojem igranju se baš vidi da baš i ne znam igrat Minecraft. Zato nemojte mi u komentarima pisat ti si noob, ovo ono, mislim, to ja i sam znam. Ja to i sam, ok, eto, noob šta da kažem. To ja i sam znam da sam ja noob, ne morate vi to meni sada, ne morate vi to meni govoriti. Ja sam toga svjestan. A dobro šta naučit ću igrat. Ne ide sve preko noći. Ok, ja sam full sam, brate. Moram i jesam. Sam onaj chest ja provjerio. Jesam. Ajmo dalje. Bunar! Dobre. Vamo nema ništa. Daj mi chest neki, treba mi mač. Ok. Tu bi nam se trebao negdje biti chest. Tu na plaži ima chestova, brate, uf. A to ova mapa, jo. Tu chestova ima baš dosta. Ok. To ne znam. Mislim da bi tu trebalo biti dva chesta. Mislim da tu dolje, nego tu kod ovog broda. Mislim da bi, jo, eto, noob, šta da kažem. Ja mislim da bi tu trebalo biti dva chesta, ako ne, barem jedan, da, jedan. To mač, batice, da, čekaj, kreni ovo. Sorry, Vuče, slučajno sam te zvao. Ajmo, tamo sam vidio jedan chest. Ok, tamo je neki lik. Pa evo ga još svaki marmor mogu dobiti, ali... neću se, da ne želim odmah uvijek. Opa, troje, četvrt, 3, šestera nas. Ok, ja se zovem Noki Boy. Mislim, rekao sam vam da ovo nije moj premium, da je ovo od mog prijatelja. Ali zove se, premium se zove Noki Boy. Evo vidite ovaj, to što je četvrti, supply drop, ok. Ja se baš i ne snalazim po ovim koordinate, ok, ne znam niti su, evo ih. Znači, koordinate su, sasvim screenshot, 51, 85, 135, di je sada to, di je to? Pa to XYZ, znači, 51, uopće, marš, prolazno. Ok, aj probat ću, baš ću sad probat na supply. Supply je tu neki vjerojatno. 51, tako da, 51, 85.
Marš. Tamo je negdje. Ok, 50, 20, 21. Marš. Ok, ovo je 5. Ha, čekaj, možda treba biti plus 50. Čekaj, minus 50. Jo, di je sada to? Izgubio sam. Gdje zašto neću ja to mi tražit? Ne mogu ja to naći, ja sam noob. I ako nađem, to je ono slučaj. Sasvim slučaj, znaš. Ok, bottle, experience. Vamo nema, tako, tako je. Da sam otvorio da možem. Ono tam čest, je čest, brate, asu ga. Ne može ga otvoriti. No, 100% možeš, ali ja ne znam kako. Ne mogu doći. Bože, ok, ovo je tako. Torta. Mogu jest torta. Mogu. Gdje mi se ovaj čest već otvorio. Tako, imam pa imam gold. Ok, koliko nas je ostalo? Ostalo nas je 5, jedan je umro. Otegnuo papke. Ajmo chest refill za 1 minutu. I sad kad tu nađem na nekog. Jao. No to mi je čudno, a da, naletio sam na ne. Tamo sam htio reći kako mi je čudno da nisam naletio na nikog. Ovo već imamo. Kako mi je čudno da nisam naletio na nikog, ali sam sjetio da sam naletio na onog jednog lika, ali nisam htio ga napast. Još sam malo se ja približim laptopu. Tako. Ti bi još mu... Jo, brate, ne, gdje sam pošao, ajmo, bjež, ajmo prema tamo. Jo. Čest, dobro, za 15 sekundi. 10, imamo neki čest, nema, ajde. Reci mi da tu ima čest, molim te tu gore da ima čest. Skoro nema ništa. Ok, tu gore nema ništa, idemo, čest. Ok, tu nema ništa. I refillali su se. OMG, fuck! Jebote. Alo. Mira Minecraft. Kada? Ne znam, aj vidit ćemo. Aj. Je. Dobro. Ajmo. Ok, meni je morao fucking telefon zazvonit, ali dobro, nema veze, to ću. Dakle, koliko nas je ostalo? Ostalo nas je troje, ok, ne tu. Treba se znat pobjeći. OMG. Fuck this shit. Ok, u top 3 sam, brate, top 3. Di sad bježat, di bježat? Ne znam, stvarno ne znam di da ide. Okte, ovo mi se približava. Nemam uopće vremena za zajebanciju. Ajde, marš. Azra, ne šetaj. Ok, deper za 60 sekundi, ok. Brate, top 3 sam. Ok, evo veliki.
Ajmo, ubij ga, ajmo, ubit ga. Odi. Ajmo, vuče, vuče. Ajde, vuče, bog te mazu. Šta je ovo, jebote? Zašto Vuk nije napao? Aha, mogu ovo prekinuti. A zašto Vuk nije napao? Jebote, ker. Ajde, ubijte se prije deathmatch, ajde. Evo ovaj, Nebel, The Angel, evo šta sam rekao. I treći sam, brate, treći. I pozdrav za ovog Nebel, The Angel 08 i pozdrav za Argorn 384. I uspio sam, svoj cilj sam napravio, tako da, to dragati, to bi bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se u sljedećem.